syukur nak keslem jong unong san hima. Kibor penyai jong ketenat ke kot ke kia ke Ribhoi District, Lingba ke Office Terekam jong ke District Medical and Health Officer, mentak sengi ke arpusau terik uyayong arajar arpusau, kila yo ban sedang no ye ke jing ai dawai we syaki kena hagi skul bat ki agan vadi jong ke Ribhoi District. Ya kini ke jing ai dawai we ne ke benta ki kena ki ba hapo kerta shisnem hadu khat kendai snem la sedang ningkong hagi skul Jubilee Presbyterian Secondary School mau pedang Saiden mentaka sengi kumsi benta na ke jing pelipat ba ya ke National Deworming Day arajar arpusau. Hagani ke sengi lawan banyak rengkat de ke kong G Warjeri Health Education Officer ke Ribhoi District lembat kiwei di ginong train ke tenat jong ke kot ke khia ke district harengkat ke jing edon lang ginong hikai lembat ki kena school jong ke Jubilee Presbyterian Secondary School. Haba keren hagani ke sengi na kalian ke kong Warjeri kala ong baka jingdi ya ke dawai we ne ke benta ki kena ki baha papo kerta shisnem hadu khat kendai snem kalong ke badon kam bat ke bakong santam na ke benta ban lat ne ki we bat ki we di jingpang na ke bapentip baka jing ai ya ke dawai we laju penlong arse na ke shisnem kata ha ubnai yayong bat ha ubnai risau. District Medical and Health Officer, Iwan ban pelong ini ke program, ini ke school SSA, ke school Presbyterian School, Presbyterian Jubilee School mau pedang kepada ni Poseidon nompo. Ti ya uni udawai ni ai arsin hisnem kata haka ubnai April bar hadir ndriu benai Nisa ai biang katakan nong hobnai Oktober. Tiya uni udawai ni ai gitu kena kibana do shisnem kerta ado khatnai snem kerta. Ya baro ki kena jom baro ki government school, government aided, SSA, private schools. Mo ti ya uni udawai balai ni ai uni udawai nomor uni udawai yarap ban tumyam it kiwi ki badan ki sneer ki joni nai kham tam lei ki khna abakele gakai ki lakai ki khndo unta gitu ki tersem e ting ting dum ki rung ki khndo ko ki tersem ki ha ki tersem ki laban don gitu ki wi ki don ki wi naman nang tu khndo rung ha tersem nang tu ki wi ki laban don nang tu bat ki bam nang tu ka ju e ka ti lamsat Nomor tiong badi bensat pada ke sabon, bat ke syuaban bam, bat hadir de filadep bat lecabar. Mau banyak penkanai. Tiap dakan mau bahaba, hidi bensat bahaya lagi keti, syuaban bam, bat hadir bakuan syabar. Tiap nafi bam ikini kijur kijap syuaban bam ru, dakan mau badi bensat kuat doang ayam. Ong ime ipajun fi bat baro ki bahaya. Ba di benda sat shoban bam yu jur nunu jur ne uso di benda sat khoi bhai ki bananta sabab amar ting ting kila bandan kiti kinyam kila bandan kiti wie ki bangim la ban yi dapat khamat ke jini mo ti hadian pat da fi yu ru fi le sabar video ban kong ki sipar ni ki juti nomor ting ting utu don utau hukwam ubal aban rum hakini ki slap kejat nang tu laban rung si kisniya ki jompi. Ti kini ki balik ni yuru banyadan ka di jingduna senam. Nama radon wi akabat jubriu na kabriu utan ke senam. Ti uni uyalang syaka jingduna senam. Ti lada duna senam ukna unumla untrat unswai unumla banbam entakan ketak ya kini ka
kayak yang jongki kincu samtia kincu telot kincu swai entah yang ni bor jabian ro kalaban kita hinum la one school testa entah kincu pep school be berbor hinum la ban concentrate ne ban penle jimot hakaniki jing krekot ki jong